TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao. Igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga. Ekio korentera. Emerubuli emerunge. Chinka kichonsi. Ndizi TV. Obwensu. Uomo Gusii. Ndizi TV. Obwensu. Uomo Gusii. Mbuyamono wano mwancho muliro Ndizi TV andonsi asoberete nerituko lya kabere asomotinyu watano na gatatu mwaka wa 2023 asirerituko lya Jumatano Nyasaye nandantwanjire twasoire asumuruberi bw'Ensakia abono mambia asunyasaye atena bono nande abana bane boka koremeremo eri nabaire elinde dende munyale mogusuka gochibosi go mwancho murenya tokorakera Nyasaye nambuye mono asinginjo yekeu kyobogima asimambi yaboniga ikiagera nabange baganetie goika emambi yaboniga korende mbaraika lakini ntu Nyasaye gatwanchire twaikire igo nabwate kerenga nande mbire tutarakora biri atagete tokore asimambi yabonigo sasa matukali tole moyo asubuiko bwenze go mwancho muri ndonsi asoberede nokoteuna bono twasoire imeyo muroberio litukonande linde ligia litukoliye kato semeredwina nande ngobalire ligia litabwa tibube bonde bwenzi ocha stole ekarondo semeri asinyasa igandonsi asoberede niongo gotura ngotena bono soa imeyo muroberio tochaka monaye nantukura monaye asibirebi tobwate asumuroberio bwensakia Joshua nere producer itukurwa sense meriende ye studio anekuna maliogine chibichago cheira senjira yabene na otorina Sara bono alende tuachakira muroberio asenjira yabene Biya kigima good morning. Morning to you. Day 2. Yeah, day 2. Mutenyo gatano na gatatu August 2023. No kwegena waitu mwancho muligereria Nyasaye nayo kuigurire korwa sige sumu maitu twensi ni goto kuigurerwa gokonyole ngokonero erwa rite kwara nyerigereria kwa ibeka kando kwa nyebeka kando kwa nyamariogo rinde kwa ye isolate gobono no kwegena waitu nayo kwa bukira bya asemambe yabono egera tuchake amo twensi asomoroberio bwenza kimoroberio motingo korosera na buchakira ritko lyao in style yani asenchira yabene kigima asenchire nkongu lende yakoreme yagusegeta na ende twakwa ogosemeria igobono Nyasaye otwanchire twensi kulenda ya nigo toraene kintu twene kirengambi yatole amana abantu bechi amate cheito Felistas Nyanchama mwana Leighton Kali aka Eric no mwana Steven Jr no kwegena waito naye kwa bokirbiya tatominte Evans Ontita amano mugaka Jackson Makori osinde tokwegena ngamwa bokirbiya kigima na ende mwachakire lituko nainwe na mogo tosogeria mototebye ngaine ngakimwa bokire tariki ya kabererero motienyi nomorere kigima onye kubwate alioganetie gwikirania somatenyo yo wakati ni sasa na kama sio sasa hivi ni saa hizi kaboro mwancho muligeria wake up it is time chinsa chaikire na bora asinyuko boka magandi korwa segetanda kulinde na nyora nga once kwa bokire gwata chirense wachira se bathroom nya okonyoranga maisa atekire kabisa wachakire lituko biyego karibu sana Joshua utensa mwende ya studio na intu chinteraba cha ugaiga weikomweli nyora yukuraga ensa eyama yabono mambia omujadala no chikobetanse oliokolengetaye omwanchwa omurigeria good morning na karibu sana buya sana mwancho murigeria sinjira yabene twakwari ndo atina bono so ime yumuroberio asomotinyo igatwa chageta buri tukwe torana na Nyasaye twanjira atokore umutinyo kirio korangeri bona tutenga kikwa bokire asimambi yabone na boto tumero chumbe agwetera se namba ya 0792192834 na ronde dina ile namba emonye masite lakini emoko enda bwangake kwa niaba ani kwa sababu yako enambe ini yere 0792192834 ikiagera none Gracio mete mbare ba kwenda ngora na barabu ikuba ile ngora obateina 1 + 1 2
abantu bathena 1 + 1 ni 11 mpaka mojo igena yaya uri umethaka rusigatia ari ubekera teba 11 yaya 1 + 1 2 is 2 game bari to kwenda ngorake go they know what osmosis bari bakwira ngorake babwata ebindro no uri on the board tini nambe yeto kwana bwango nigere 0792192834 ine namba yetu ase studio otume uchumbea ito tumanyana ngakikwa bokire ngakira kwa robeiri itukuliao ase mambi yabone boy gontora asense moye mitandao buna botambe karo Joshua renganiria Mario yabo kabisa balance ya bwa asense moye mitandao ere Ndizi TV News Digital inense meri ya Facebook boy asense mo ya YouTube abotonyora Ndizi TV News malita yonse ko yarike nyura bune nambe ina kwa buri tangani nera sensemo ya WhatsApp bado utatuma ujumbe yao wetera sensemeli ya WhatsApp twanyora senjera ya abene ahinga ndokora ika malita makeigo tutumere etebana inchingoro kujoni momanyi koru quarantine no ndeme yumuroberi wakire buye mbranja to statute oture babere batatu baboke ntundutagete bitina byao umete motoraro kuboka bono mambya gwate bitina arali kurikira SMS gitebwato bo sensi gito sobo kabarembi haya ntutagete tubo kitore no moyo muya yena bakonyora mwanya bantu gosumbuiro go chandire tobeke gende kiengoro ya oime ikibono kuboka kwarana litukuligiriya nande the new beginning ya chaka asore otutumere uchumbe yao asenjera ya bene ase bono mambe ntuto yasome umwanchu muriria andonsi asobere uya kegima mno mintate bire na boy go montonarora gutumere SMS montonarora wakire simi bono mambia ko butorane pi ame ki wobororoge chikubono mambio chake kumana kolende ayonsi ni live inajulikana kama maisha enjero correspond to situations nere kumata a lot and mna togo semi botambe aigasumuro byo Ensakia just carry forward backward never carry forward monto na kogechi ayo ni ya muda tu ayeskabosio veke mirobele abuna yarenga monto na rakogechi we mto Brighton no mto Joshua paka no nimero abwate litukelio cancel kiregento use that energy we kiranyo morobele bweli tukelio monto takogechi ereka gendrete nimero yae ekiagera saitan tarairi na montago tumeka wetera no yenesim wetera no ena text message egere akungusego chamagega igoba no tobeisa koligereria yo na gotegerera yo just keep your head high focus ekiagera amangana mutuara maya na inde botambe totebanga elio go faulu sama tukari bosyo nigo gochaka today nigo gochaka lero so mwanchi muligeria tukaleganire bene amashabiki to MNCP timu diaspora timu apana kosa timu chini ya maji na team following ntumaite morororo bono mampia chinsemo Nyangongo junction galia Sophie Kemi Noare chinsemo Nyanchwa Dr. Yosimi Noare na wakili George Mo na mashabiki onsi pikoro chinsemecho bonchali no bale kabisa bantu baito bali mungwana nale tu hosti megaiga okorwa Nyamweya ntumaite nga Noare gertikoro chinsemo chiria Chief Dennis Itumi ontume mwensipitu wabaleganire ase omo robelio chibonge cheto chonsi asorongoro Gusii mwensipitu wabaleganire asobwamo buyasano mwanji bori enda utume SMS yabona twagotebiri asimambi yaboniga namanga koraganire tukrero korende tutareka sensemeyo ni tukrero nabatetina August mete no motienyi ogatano na gatatu otwikira abo mine dina twarure metenye tano nebere twasuri ogatano na gatatu as a calendar igemire dento de metenye nde tukoro mwaka abone calendar yabege tu metenyi 12 metengo nyakobaya ninge modified korwa bukale ntwabwate myaka gachiga chaka unyurende na yasa kagotonga aliense na bwate days baka separate mosunte nobura rendo inya sae tato litoko sabaranto semeredi but unajua kuna watu wengine wanaamini hakuna Mungu mbaro that's right ndio makubene akinya saba tikete baka bamoyo na nenda kitwa tena nyasano munyamabera amange okobabro tena
ya onchoridia mete Nyasaye abo tena kibono muibyo yatanya ko kenyoro Nyasaye ta ko mwaka lakini ni Nyasaye na tena ya no yo na ba go chinja abe muntu angyo ore umuya amotie August ni gorweta sesemeri ya Agostino Sisa ori kurwa sensemo ya Rome alingo morayo ya sana ni galingo morayo ya bono mutinyo Jacoba named koru kurwa sole Agostino Sisa alikurwa sensemo ya Rome nandi ba teno mutinyo gatano na watano gatatu mono nigo umanyire buna umutinyi bweligesa abantu bakagasire ligesa babeka byage bamanyumete abantu bande biri okonyore bari basubigete genkyo bituma bono byomire bakore ligesa lyabo no boli no nyena maemba amwetini abantu batigire gukora agriculture squeeze bari bamaite amangana agriculture bono ari bakogesa bakubeka embusuro yabo bongo chora bakale birie bibe kukiage na birie bibe biko bongororo bete umuremi umongai no ne ngombe yatiri ko burundagira ikiagera ngumete ngo jibanda kara kwa samuire ngo chorore jingiye kwa beka kiage sikuisi mubwa die biage mubwa testo mugubeka jibanda guni karamete twakabekire kiage miakeriane ya magega bono unando mumuremi yo ngorusi ari kibanda jingundo osi echenge obekere ngombali obekere ngombali yana komeno bukanyichi echenge ama kwa mabere byasana bono buna bwoburemi bono enseme yo mutinyo gatana gatatu ase culture emanyire buna nebande bakoreligesa baroberia ebintu bose babeka ligesa lyabo buya agochia sabatukare bose ekente kiengirime to muremi akwegachira gosa beka ekintu kiriya goche gutumeka gochiritiko lyangyo umurayi yakoro kuna Sisa Augustus nandi ritari ndo mayikanzo na Octavian yunero bete named ya ajit engakiri ya arenge Roman Empire emyakeri ya 27 before Christ mede yon before BC mede Joshua na understand de mono agaja kwa rende ngakiri ya 14 yumede AD after death after agorgana Octavian Octavian ibone minedina octagon yumede 8 octagon 8 7 to hexagon 5 to hexagon nero 10 7 hexagon 5 to pentagon 5 pentagon ine ndo virtua so metali bike bono Octavian oinere Augustus Caesar nero ibono yuko nemu mutinyo yo igone na korengana nere pautatare ge muraimobe no murayumia igote no murayumia niga kwinyurwa niga koba agutige legacy yani agutiga chimbaratero chimbaratero chiaye okonyoranga niga antabange ba ko emulate antabange nigo bagutokanga igonta giteko banyarebe igoro mwanchumuligeria August no yarwere tabu ase the Roman Empire asumra yoyo olenge korokwa Augustus Caesar rietari ndebno yo mitata bire Octavian Octavius ego no yarwete gabo ego we are using the Roman calendar the Roman calendar lakini ndio we have Georgian calendar na Roman calendar as time goes by we come to my word just the na biku ba seneria tangani goja akabeka lakini I think Roman jaja goja kiagara mete modified njare ngoro abantu para mirane tsane goro ye calendar sara baka igaja kobana abantu bakaja kubeka Jumapili mete Jumapili abantu ngora temule na Sunday na Sunday ngakiboneka lega abantu baro na Sunday ro kangoche lakini ndeko ngana nje nero bado because is good in calendar nyinge calendar botambe calendar ngekora Sunday yebekere red moi wondwa sana as Sunday yali chikanda chinyinga konyora na red yebekire marikali as Sunday week red in red color no bolimo na maene ngekagera
Konyoranga ne rituko gite rite unique. And ebenki ko Sunday. Ebenki Kenya. No. Mwete no serikali tiri gukora kazi on Sunday. Lakini wende services jinde gukora bale udumari mpaka sasta. Karumete baga igire saa 9. Kidende ekero minister gite yaswa agate kusikio je sasta. Igonu gwete na ende mukura tena Sunday ro na kango jere. Sunday lo. Lakini bado. Ikore ngane nje kiagera bengi to konyora bengi Sunday igwira ki Saturday ko igurwe. Ande na no mosabat na no mosabat kidende tadi matu kutwara kukwana lakini toro kwana kyuko enete kwirobelia na kubanyanga kebintu bigenda tasense. Osino boli. Na maene. Yani nago was tuire. And narire narodrenga Ethiopia bakare chitarikibere July 2015. Bakare July tale 2. July 2015. Bakare July 2015. Umete Ethiopia was never colonized. Nandi bwate meeting 13. Moti inoro gutwara litkerimo ali sense Ethiopia. Noro gutwara 6 days. Noro gutwara 6 days. Igo ikire mutinyo elire. Mutinyera. Igobona ekubwatia Ethiopia mate they were never colonized. Why? How did they succeed? Bali abakongu balengalia, n'abakongu balenge. Mate Ethiopia ba sefuga de bintu byabo. Unlike into they resisted so much. Ya Kenya. Osiko yesoma buya. Kenya yaone tuwe kale. Mondo tenaro nyegorete. Story ni jengo nya debi ngora kerona nyibwatire buya kabisa. Oche. Ono ocho oro ndoitorire liabu torore na kwishoko tebana toerere kabisa ngikiagerete na Ethiopia njaba colonize nena bakora zega jufume tempata zole na na baoto tebi na ngikiagerete jojo ndenere na baoto tebi. Number one, nearly they worked together so much, they resisted together. And they were patrolling at the planet this way. So they resisted fully. Baga defend their country. Baga we are enough. So I think number one, they resisted all together. No, na sebale. Geographically, sebale. That's one. That's one. We have so many reasons. No one in that ever. I've stated mine. Ajuga na iteyo jojo na to ejao azemambi ya bondi bia mana salva ndo to maji SMS chabo ninchiroje asenjera ya abene Come up again. Why are you disqualifying my answer, Joshua? Bali kwenda rowa chikubwato na bali kubwatwa na it was a silver point in Ethiopia. Ngai abasiri bali bia koru Kenya osikuru walalia. So Joshua is telling us bali kugutaka kwenda ko colonize abarabu bali. Iko bali kubwata baba siekera. Oh, it's nena bate birakata na geographical point. Yeah. Geographical point yabo asebali. Montalo gocha ta kuirana. Abasi nanda abacha. Bate na tebe go Joshua ne John Smith. Joshua nende agi eka na geographical point. What does that mean? Anyway, sana ine changamoto ya bona mambia kondo manyumuri soime yumuroberi bwensakia bona mambia manga korkana teri tukuregoro katokora ligirelia sense to ya Kenya to ya kiregoro rwa Gusii as a county ya Kisii as a assembly yumuchobo songo Kisii county assembly abasigari no bale ngoro litukurigora bangi sana skali bale songo martoga akara basigari bara bangi continue no continue police. Así que songo ntoke siru yara kini kumanyatore iko pale nga banga aliase isiko ya Kisii County Assembly ekaro akimonyo byare ngabona omo musina rutete kubeke motioni yoko moimbichi omo nogeli bwebunge ye county ya Kisii Philip Nyamira konde ngane iteje kolekane ekaraba musie barutete kinsa jintinde badana ya ngakya nyimbo bare ngalia bakora wanene limuracha yoro mo musie be ward ya ba central andole majority leaders county ya Kisii as a county assembly ya Kisii ekarotwaro jina boys mairura ene rumwe musie be ward ya Masimba erate tena ne rurangirite abanyanyimbo
You're right, it is contingent of police. A large amount of. Sasa ndo chikizungu kitu asometu ngeli bobe. Asometu na Madam Eunice. Madam Eunice. Is she still alive? Na retire. Mutindi sana. Na kwa mnyore gerasi ukabwa bure. Na kwa ikananste mai. Ukabwa bure mbakali. Gerasi na keba maomo na keta ukabwa bure pake gerasi pake gerokiao. Nje na sometu no mwalimu kwa Mr. Geoffrey Primary School na Mr. Ugachi na Madam Edna as a high school. Na bange wasometu na warabuya sana. Primary wasometu. Inja oine ron sometu mbaka. Kabisa gelio kwana. Abiyasa. Bona banyanyimba bana barenga bwase assembly. Ba musimba ndo ndiki insistintindi. Lakini ndo itomanya kirara. Lakini manyambira buna mo speaker mbata ko mwimbi esalia mangana berata to konetore ko badiri ngane itorana ngakie kirobole. Tukiko ngana ngisara ampacha kama mapema ke mapema sana. That is I think bono igambona kiru montako na ko bono kiru montako na ko understand a role yae. So I think and I really strongly on my opinion ngotebanga no tigabatika mangana yo let them focus priorities in Chiroro because the current speaker Dr. Philip Nyanumba, it is his first time. Ebuna abangi bali the first timers assembly gari. So they are trying to understand fully egasi yaboniririye. So kerokende nabona nyore baro chat kaliko bayira buja maybe enchira role chair speaker lakini and let them give him time. Digaba focus on other matters. Era eta no eno mwako yo maybe bara ranga. Mwako edi? Oh, mwaka ngochi. But then it doesn't again justify mwako edi bono. Let them focus on development matters. Yeah. Yakora Dr. Philip Nyanumba. Yes. Umunyagitari ali ose doctorate masomo. Tomanyana doctorate ya masomo. Tore na kigo chinde bona mbamaite lakini ne tomanyi korona bono yetomne kiga ngujikiro discuss kuti all day badaru discuss mangana ya bantu usemangana ya residents. That's why we say that let them set their priorities boya para daga kini no monto na tara kora biya ngete na bawa kusiko. Yeah, na bawa kusiko clearly but rende tigabara aruli baga everybody is trying to understand and capture inkia wenete ko deliver. And again I feel like the president ya chagete let it come down to counties. Tigabantu babeke MOU mpaka MCAs tigaba bali kense baswenga what they can do so that nyambali kokora so lakini asensemo yabo mete mwana siasa akolika inso montora alikine minister jibobsa kiriara derive ase countyale ego ase national government mwana siasa juko mori kinse na vera ko berega ase ngo kolikyo mwe msie no mugabana mete mwe msie tari onsare boja so gabana it's not ni tari ansare mwe msie ni gare ansare po o cha story na bono mwe msie one ase body ane agesima nere Nyameino Kennedy Nyameino no mwe msie one korwa se county ya Kisii Central Monyenyi yogi ni gare ansare pogo cha send because injeni nje boss yae yes nayo mwete nje mwete ga lakini bone zari ba Kenya tokorana bone kertu airo murai enze mwete no eno murai bwenze isansare botu Kenya to us because ni tombo ede mero that's right lakini bone ndio tor ansare botu imesa to tamaiti error yeto buna resident that's the fact Kenya lakini abara iberto chorete tor ansare bo na bare ansare bo just o abo mwamusie abo mwagavana is answerable to the restaurant because you know the authority is par lakini kara chorta ba minister ingo bare answerable uchasari na ba chiwa that's what we need lakini wana ba Kenya but that's a good move that one it's a good move yeah they will really wake up and work but I think apana panga safari no mna iwenzi safari ni za nini? Why do you honor every invite? Si ukiona utatembea dunia mzima. Tembea mashinani.
amo konyo murawense naro chega ko babolinga. You are being even invited to TV stations. Go and defend government. Tebange serikali yako you don't go. Bana tuchitrangira mwaziri ito Ezekiel Machogu. Ara kwana. Ya totabin kibako. But we don't know. That's why and wanya criticize. Serikali wanya yako binte binge. And we don't know. Wakenya mbama, let them come. Do you support the move I support it fully. It was a lie attack. For the first time, I felt like now, really, this is the realization, do what you're supposed to do. That was very correct. Sawa. I really, even locked up some... Bajete. It was 22. I think it was 22. Lakini iko batatu isiko basi kerete. Yes, and they will have to explain. Tutara manyambara byaba. I think ina kindiki na mara boyo mobo na bande iko batatu. Batatu mbale babe tani. Hande bakai woge kuri tindi buna amwajumure to kwanda litukuri garo ekero muraibuense anya kawi garana sege karo kyogo gabasaba minister bari go sign their performance contract ina bawo jo kwara bobe bono ni baruete bawo tu warning intende bagate una bakole meremo yawo ya as chief ministry muraibuense akabatebiga ese kobano ni go maite mono as ministry ya hore igobona etoma ite okora na go kwenda ka ikiagateta keri na inkore amanganande adata keri as ministry igobona amangana na makongu sana ari asaba wasiri ikabakore birimo ose batomuka. They work either extra hard or they work smart. Anyway, serikali ya Kenya kwanza litukuligwa na linaro chenga, if you are incompetent, you don't have libaga. Bono hii ni mchujo. Iyo sasa walijiweka, they signed a contract. A contract tochitala to mwakili alindara to manyamange gore contract. But the little that we know, obona intuabalike contract, if you go against it, it can be terminated. There's terms and conditions check contract. So they have to wake up. I believe in awana waziri babu getekale. Babu kirikiro monto chire ebintu bya wenete okora. So mwanchumulirelia tali aba waziri boka. This has to be an example paka down as aba MCA. So you see just work. Mangana siasa mono beka kando. Daktari Ruto na thebya bantonga siasa iliisha kitambo. Wacha tufikirie mambo ya utendakazi. Igaba MCA be ward, be county ya Kisii na inu priority chetu na Nyamira, yes. In fact MCA is bonsi pi. Monote to focus rwa Kisii. Korama gendo priorities cheno tochiteme guchirora ntonya kororanga na inu murumu barobwe bunge usene ya gatatu. Yani mabumu baro, we don't need that. Tutaite yani Mobe is so unique, you focus on what you have to do and deliver to your people. Yeah, sana. Gontoro jumra ibuense bunanga ke kwani tali tukiro wani turaganye action. Ira jogoro as ministry as ANC ya Kenya. Wego tukiro rumra ibuense na nyata konyororo about korwase working party iri ya etu iri bagari ko mangana reforms as ensemo education. But tebena konye to bwete na business chiko tukudirwa bad bono CBC no ere konene ni go barwete aliata kero ko implementation as morobedi o CBC ne jisemia sense ya Kenya. Bono naro jina bari recommended tebena Elieta Junior Secondary School rirworo echiko rugwa junior school. Neriende kuna senior secondary rirworo echiko kuna senior school. Baada subject njira jiujugo chenjugo na chiaringe 14 chike kianda asikiangi chinyinge chike 7 ngujurkuri ya sinze ya magaseti torena ako kere tu robot uru ruaboto ko duri tukure goro kero na instead of sharing duri tukure goro muraiwe sina korte imerobeli ya ye ekera agu eto makabisa kiate deba kwasiri na njikingwe to ma ayaningo bose
Acha werna de ne etanya konyoru ndimanyo oretwe ande no muraibu enso mutantane tiasi nini mutantane tiasa akeigo lakini ne na working party ne yaru ete birengere biaye ebia mangana CPC ne gisemgizo kigo kinwa chigo kinwa baru ete no ne birengo chibasiko tomuji yani birengere baru ete akibeta kere wonchiro no ina rojena nonye na mangana Public Service Commission na ujene ba recommended na bono titakiri gutenenera gukora interview bali batakiro chikoba gose chief vice chancellor at university but then ai komigete korosigwa kerike go chim kiwe ketenene tamangana university ketekiri kwa uchinguru kiarona mbara ba gosoa asi Jesus University yes nande kama chikora nambia sana kero mendra gonyana Public Service Commission ye yaligiria mangana judicial yaligiria mangana university tiga abantu bali bamaye to manyi asi Jesus University ba guribaga dioko chora murai go chikoba si university mune university ya Kisii boni ganturanya first chancellor na metena interview yae yes mangana ye jisemi nigali so broad na indebono jisemi na chi uti wa mugongo sana asokonyora bantaba ya asamatukari busio gose the next generation igo na mangara sensekte yo ntuchiko yaligirire bino mintata ebiri plus na manga iroboli tondo chenga sepeji ane ntangani ayuna aroto chikuliye limono kolende twakobolire nga amuka ujitume boka etome. As much as aba waziri batebe tiwenga they have to work hard na into to whatever korega studio you must work hard hakuna shortcut chirendete iyo bana bagoteba etome and work smart mazo muntu narora work hard na endekende ngeba it matters nga how are you working either let us work smart anyway. We don't work. You don't need to work hard. Work hard for the rest of their lives, and then by achieve. So change the tactics. Anaibu kama pema nyono mugondo go genda nyono bwali mwako genda somya baraki wa burunge eto kubwatereri waito mwana igo mpaka kwa mumize kyagarantu aroche cases lakini koruriria ndoroche ngabono aba skuru ya chirentu ana koiwa any current case igoro yogo ito mwana ose mangana corporal punishment. Ya nyana banyanyimba kolega se inobuya traffic tebera chigari buya babwate machiko na marago ba conductor do your job yani kiro monto akolega se eburunge metega se ukomanyete na kyoko yakora na ndo yakore perfect buno manyete ndata yora nako bana so just do what you're supposed to do anyway gotora amenye environment irenge kiro monto amanyete eleni ya engankingwene tokora at what time at what moment na litora konyane biya sana kiro monto yakore mirimo ya ndo akore gasi ya uno mokya hande na borate bwo kemambia o ndo igaranse bosa that's another my think yokora medra wadena ke no ne por mambia o debia bana genda briefs na bago charare desk takiro na bago cha some mambia igubo na boko debina boka mambia ndo kole miremo oji o igaranse tu. Yes. That's why we say that a work is a distance. What did you do? Study na bone waika na boko iko karanza la kiri gwakora as waika ngere ki. It doesn't matter. Ikiana boko tikana no monto nyomba andi kwena kwa nyalo inte bichabo. Ngiagora etiari gerete ozen ngiagora. Etiari gerete. Na ekora yani kokole ndo kiriro kina ki na ali tukongoli kirore actually. Na mayana kinki na akora. But na wika marwa wika na wika kora analysis na na kolege ekero muntu ndakara kubare faida na ayengo bangyo koba tuna mtu anahesabu faida yake yeye wiko to are passion asiga sirioko na ende botambe nkwate beta asayi bironga it doesn't matter how many time wasichinsa irenga kwaira asiri tukoligima. What matters is what you did. Abanya kwa colleagues for 4 hours choka, but you did mpaka nonayo kuligereri watebanga I really did. Baro mnantu iga for example mobweka notu. At the end of the show you really feel good nga you did something. No matter the time. Lakini toa bote garansa the whole day koru saa 12 mpaka saa 11 you're just seated and you did nothing at all. It doesn't really matter. Ubono kora owetoma fine job. Sare gento genda kuboneri konsana lilabeli swali lingobolia sinini emoja attendant. Yes.
niga kore mirimari ataketa abantu bakwe ose niga kore mirimo yani esari aroche na asari emirimo itakiroko eri komusana likoba tie moja de attendant niga kore mirimo ataketa abantu bakwe mortician ose niga kora lenda aroche ne gasi ni takire koko igagokora number 1 igasi ne wenerete gokorwa na ende oranga umuntu kwirwa kore gasi asaria igo namanyete nga I'm the one who can do this job number 1 agokora singinje elazime gasi yue korwe we can't run away from the fact that ngabantu ngokubale number 2 agokora kera ne amine tinga he can do that because not everybody can do that number 3 nerende konyore mirime yu akore wika nera maitena wikumunta akore wikumunta aringe bichara so those are 3 points sasa mwanjumuria ente kitangani yeah montorio moja tan tasabiriti bantu mabea that's the point lakini abantu ngokubali hande monta abole mojeri igobono twachande nende emibereria not everybody can do that work na mainaro aso akanyora emotion akolega simbakogota mpaka yani mbakocha kogota unless ibintu gete binyo bimonyolega chi scandal gete chibetereri but ni scandal ite yokonyora nganere yani hakuna kubadilisha yokonyora nganere buye koro igentu kiana kwa data igentike ne na muntu nano ndetina abantu bali bawe kanone mocheri bauchikuire ne nyagosira basomera abantu bali sana hani bali kubaira buna mwanya abantu why hani okonyona hani bako basomera turangore abantu bali amange bagweteralia na barabro wika tubaire buna mwanya abantu na nto baisiko yabo kera tukunyaro abantu bari tutakoraria abantu bari tutakoraria wezi buna bono narali orucho korwasinde manya kerokaria gucha tunaletaria that man yeah abantu tebina inchega tatang agara tuajire kuroire ne nyagosiraria ngoro itore kera abantu ngokutore awata bina tata tikagenda ngumotige bitina injega igani gonde nabantu batabwatie bitina ikiaro nde okote monto naga riuma ndio onde tayo ando magokwa a warning ya kienda buya lakini nando inyora na bora irane tu koira na nyo medra mokwera na dena ke abago kopekari ngono chinga kinkinare derende chinga kirobwate nibaga wewe tenda mema nenda zako diga mangana yani ayani medano gwimo gerdigoro wera mna nere bie apana hii dunia bwana hii dunia ni dua by the way whatever bia buno rucha agotebanga akuna I know him na cheteli mali kuyo mubere korwali keroka so I saw him na whatever monto inombiyale kabisa naende he was so proud negasi yae yani agokerete gasi yae ansega teyo monto teyo nataka koragire ndagira gari nobody is there to como sabe ndagira yae anto bali abasiekerete mali wanerbi koranya kubagambi so nanjite gasi yae so nayo mwanchu murigeria it doesn't matter ngaskio kora just love your job you don't have to do so that people can see you no you do it just because you're doing it from your heart yoko yakorokorwa senkoro ya wime na yogogetenga kweli nimefanya kazi jesara nyarangondisa I do it ekiagaranyia nchite so that tonyarko batu kwerani omonto oba tuanchegasi yao no yakora even somebody okoligire tena bakumayanga ule anajilazimisha gakwebetereri bono into we love our job na aya anchegasi ya onyene mesio koni anchegasi ya gokwenda mugondo kuligie mesieri mate timedo sebatigire karo mokombo igo kwenda mugondo kwirigiri mesia ya ayebuyeka okay garango kiliotagete so yemesie ya attractive and customers love your job yakore no moyo gubwensi yakore no mokia so that no yagronya sara go seseni you go to other places and bako inyoranga maene montoli na korete gasiae andete tumera next na ndasande so erobija watu wapende ka yesa aye biro rero tingo nyaira mange aye biro nataka tukwanigete kama sara na aina gaki kora yara maya ni motara nyije taito yao
Title ntagete to change ni Elina aliyekuwa na Terei. Tumbwate bia. Umwanju murinda thena utarajenje title yao. Title nero go change kwa kinwe kirogo. Lakini njire ntagete to change. Aliyekuwa former na Terei. The late. Kwa komenda Terei. Iko bono manyana bintu Philippines wa kwa biari go wakule. Aliyekuwa na bono tutebena konyo yogo Ensakia for example se konyo okoro mu rubirigete metesina ro kwenda kwasu yokora no introduction go se kwa asigete kwa chire go se na asigete kwa university gete bono kwa tebona aliyekuwa aliyekuwa korende sana aliyekuwa mbuya kwa tikete mirimo yao ose aliyekuwa niko kwa korende mirimo yao atena tata konya asara aliyagakora ayolenga bono mete aliyekuwa waziri mkuu aliyekuwa waziri wa michezo aliyekuwa msimamizi wa kipindi asa alenge binde biasa regede bi iyo manyana eliyeterie karode buna forma inga maskani yuko manyana kwa saregire pi no mo chief akorona retired chief oze former chief weke nyorogete mo chief oyekera arengo amaruni ga arenga mange abantu niko ba chisegi niko yarenge chinyinge abana niko baka kururirwe abantu one ko kwarone aliyekuwa chief crime ilikuwa juu sana kwa hivyo hande mama thane iliyetende comment title na the rate Nyagosira maite gono kwa change maite thana go se Brighton Makori athana Nyagosira Brighton Makori ene tumeke sample nende kiaga je miaka 1 komenya example kiane tumeke kiao ndibiro ko tara change iliyeta utaraba Nyagosira koranga yare amaya ayora inyoru na yaga kino Nyagosira osira yaga kitwatigire ni bagari yatigiru lakini ayo Nyagosira abantu mete bana ingo no nyokwa magosa naro totora toreja bwana kwanza mirogo ntora amanya yone entraro de asara litukura rero ngirina utaraba forma no na simire meyogora former doctor former what nini manye ngaki etaito yao ngaki oko yetiga no ekero go etaito taramenda na Terei ekiagara no nyene buku ya Nyasaye ngo teberenga elietarigia nigo libueta maguta gutioka buya na indali ale ayeli gori getabu kero goteba kigimanga elietarigia igo libuete kiregende magutari amaya kabisa is it Murande 7 yes bado twara konyana twara kora soma I think asense mali ande kona to mena elieteli yani bia bono so elietaligia igompa ke bukunete betelietaligia so denda elietalia o kabisa enabo tumete sere tigandete diorete imanju mene kidoro de asemambi yaboniga elietarigia na rita keire kiagaro mete batana nyageto igojo sichoshu igoja igoba maete umuntu mimete batana totebana ki batana ki omoibio igoja imete elietaria ondiro lakini batana omoiti ori ochire yomanya abantu bako ire elietaribe ena ayo morogi ori igoja akio tararo ko morogi rokweri etaria una choshu jire goja ose producer ite igoja apa maden ayo mogengi oyo igoja igo bamanye na bago change iri elieta etaria ondirige igo manchu mole tote bana etaria odara changewa abantu batena aya omorogi igoja kala te sara na mondo mete na bago te bana omorogi igoja osomo gengi ori igoja mwenye iberu igoja aya bago change iri elieta yani etai emurandi 7 ere yo umurandi 7 nero go check yabu origere na ki ekare asemambia boneka tonya gusuku mwanju muri kanya gutumaji SMS cha asemambia boneka ikiatota kumana elieta dige kwa nyoru mun nero nkuligia kanye konyerigia
abutonyenyore asemambi ya wonia Joshua kubona ngorete biria Sundays na igorete na somete mpaka lakini na nyinyore na murandia isano na ibere Joshua ile taligi yatuchakire esano na ibere kibunge kemo gotirimboka ebuku yo murandi gitabu kyo murandia isano na ibere kifunge kemo engane mwamwe gotabanga ebirengererio igoro yobugima yes igoro yobugima muntu nkorengereria about this life bona batanga elie taligia nigolibwete amaguta maya okweyakwa neri tukulio gokwa nigolirigia kobwerio kwiborwa mbuya kogenda se nyumba yibirero kubwa kogenda se nyumba yo muyega bwo kwegokia ekiagera oyo noro mwerio okira umuntu na bare moyo mbabeka manganaya asichinkoro cyabo na turatigira gabo igogente katangani akina a good name is better than the perfume. The good perfumes and the very most expensive. Very expensive. Neri tukulio kwa igoreri ya mono ko bwali tukulio kuiburu. Na inde mbya kogenda se nyumba ya mabe oseyo moyega mbya kogenda ase nyumba yebirero kubwa kogenda ase nyumba yo moyega ikiagera nyumba yo kwegokia ikiagera oyo noro mweli okiro muntu. Yes. Litukuri liogokwa nigorire ligia mone kiagera bono gwakorironsi pi kurukwarenge moyo egasi yawe yaikiro moelio nubweneta kwa gwesiko amasikani no moyogogo okorobya ekiagera na ende ndiri na ende togocha okoro moyogo yolinde I think na kioge kogera na ende na ende litukuri ogokwa nigokonyora omuyega bantu gobara bange mono abairi chikorera chate na chinyinge bakantu gwa kuminga ke tatara babwate abairi abange agiri tukolio kuiborwa abantu bagochanga kyomo goko no mwana ogatoire bagocha no 5 no nyemba 2 no nyonye 10 lakini litukolio gokwa igoko crowd baka nantu basinyusi bagoikaransa so lietaligia lirosi na endeliete bantu bagocha moyegogo onyalieta ngwaro setie talia ubyenyo kwarenge nembwembe sono omorogiegi atakwarenge sono moibiegi atantu bali bagotinde kubuna chisese eyu etalibo no ebukuta igotaka boigo maskania oyo moelio igagwenera toye once pi ekogarande moyego yintuli chako yokora linde na maene sara kyari litaligia ibwete amaguta amaya yokweyaka wiya sana era pastor Sara na tozomiria ekebukia mono mwanyu mweya ikotebana erieteli utadiro sadina oribekere ba ribwa magutaya igopadi no jigokwa erieteli ya erisaregete igopiyana ekaseye erietali rio orirosie ribwe amaguta maguta na maya sana tumbara badanga ribujina jenga mwili I don't think that one works that one works sa ile ni mchezo tu uwezi kuharibu jina ujenge mwili hapana buya sana manjumurire twaramnyokire ayo na yebiro simambya boniga yatorosiri tarito no kwaso no rwaso ko bwenze kwanyorana no tigete mark watu kuna watu wameacha mark mzuri na ndembale tu ebire esari batatigete mark by the toromu ya erena asira emyaka ne myaka bado tamkumbuka yoko unga kwanza balimu bali abakoro balimu bali abakoro okoyunga hakinya gusiro mwalimu nyamweya oligeta balimu kenyore kigima yani gakyo omugambi ulio osirete mugambi goseno no njimbo oliko gambe bina so iko otabwate bwanjereri konde bwenze tali wasababesa akiroka iroka baburaka yani akabategere iroko gambire kina mpaka weisaneko akini bono yorororo hakinje inche yani you see yani andobanyo litobo gambigete bo monto mukoro obugambigete bo mwalimu mukoro ligeta abane kenyureke mate squeeze omonto naro ko bo monene no nyana se department gete
tali ko nyora abantu basobo ngatato mino na chaite tate karto ta what, so you don't tenda we manenda zako bisa Joshua ndina tukwani omugambi Evans Kebwaro wasisa meri ya Nyamachi mugambi Evans Kebwaro mugambi omuyasa okugaya na mangana y'ebintu kora kero muntu isaneka abana bayasome tibu yake gimo mugambi Kebwaro koresha nsamo cya Nyamachi alya n'abagambi bande mwensi barimo kolega singiya na inu kwaneka buya lietalia otigalia lisomeke buya buna kabali rube kabali koligi yali gosomeka iskalia so that yakaro montago kwano omugambi ominde montota omugambi ominde no yoseito monto me motinde lakini okugambe bina buna bitaki tyako monta abantu bakona kuragireria all the time agansa bakiri bucyane ikomi buya sana. Yes. Nakisara ke kogera no henu muntu rure kerogo epa batana kyo akina etwa mogose te kumurusie kerogo to nande ba moirani to te bibona kore keramba uti wezi akitona siseme ya cheke sali bibido bya minyokire to minyoka sinini nino jiga igana ro bate bana bondu gera siseme ya cheke kumanju bande se gosoma SMS cheno na ro bate good morning kurwa doa katali bwa kire bya sara na Brighton biyamano kuandika jina yake lakini akodoa katali bate alimi yumurobelyo adena yobesho besha kuronyangozo Kisii no arimi yumurobelyo adena bwa kire buya ndo chebo kiete buya pi buya sana semurobelyo adena akondani ya umurobelyo mpaka omweli yobesho besha nene lisabigiri sana kuronyangozo buya sana yobesho besha bako bana damakrin I think damakrin nero morio na tindeba na ndigera ngura bara somurobelyo bose irabwenga maro baria buya sana kurwa sense meyo ya nyangozo ekerokoba ime yumurobelyo meta mashabigito kimororo intuni gotokogoka ekera tukwapa kwa aniaba yen nara koruna heneli oigo korwa kabosi omoyo nimbwate obokongu omuntu nara ongenta ndime dina yobolemo enusu embense je yawo meyandika lakini tija isoma vizuri no refresh bia abigete jikoma ibintu bindabo lakini ndende ukipata mimi inje yansinyira sinini enkoroje atena bolemo osenaki kwanyibwatira eboy muntu naro omwete etaito yobolemo enusu alright nakirende Henry auteba Henry go kurobo basi omoyo nimbwato obokongu muntu nara ongete etaito yobolemo enusu. But I think nani the phrase nyirike kiagara mambi nyore buya torena ki eko genda buya sana godana readers in fact sara ntambe sana sare kala sana adena hi hero sara pretona Joshua wakire buya omonanya sae bwanjitu abo kirebuya nere enkubo yaito keralitko obo maene bwa mangana ensaki ya gerire tokobo kamambia Augustus Zisa we heard about him in Form 2 late 1970s. It's good a time to find out whether our brain has evaporated. Aro Chris team abanakosa representing Obwansuma Usi from Bogusero Daganga. In fact, Sarah, one is you signed in contract, you extremely work hard during our time. Every 1 hour we use to write down what we have done in private sector. We know Christian let us let all the rate, especially those who died that did their work nicely, rest in peace. Asante sana Chris Arogo naye kwa vile lishabikire ito kurutua gachage tumurubuli bwensakia unaendelea kobamo na intu tunashukuru sana ase feedback yao utambe ogotoa tigana mnyoka sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ndarado ichigo chichacharoka mono kulende tigana raranga chirichie chiara chirebo Kisii Mwembe with Nicholas Nyamari Brian Abuga Lefty Senior
na Edwin Ratemu mbiamona sana totopendo soko bamo na intukwane bantu bamwembe bonsi Peteresa Kemto gotebanga bwakire Sara na Brighton koromoranga no toleime Sipak Justin Kinara kale kubora good morning Sara na Brighton, I'm following you live from Kisii Kegochi. Greetings to all Gusii family as well. I request you to speak in details on CBC reforms when it comes to magazetini. Biamono sana hiyo tutangalia Sipak Justin Kinara torole na aria ikiagera wikanara sa magazeti. Bismarck Mukwai protector Bismarck korwa Kisii gatembe Nubia. Kale kubora niko ndani no muruge yokoro kwa Sharon no mwana yokoro kwa Eugene na tatu mabokoro kwa Ateka no bali mimba kwa male Jared Ongeri gote abakorumwea nere no wale metotopendo yona yesoma alright atyango na Vancy Kerry nera kale kubora ngabwakire Sarah Brighton na Joshua oroigaro ngai bokiete buya ngoganeria ababako bwate litukoligia mama Eunice Kemto mwana Shanice Eronik Saginia mbusurengia Yobesho Beshae Bwali Motangi Frida Monigza apasi kwa mboka emamba ya Kasarani Nyakara Nyabwenge kiongozi Safanayo Onserio Freddy Tumbo Okinye Dismas Josephat Omwega Password Ongaga Morebu Malaika Bwech Radio Amenya Basweti Amos Asamoa na Jose GBK Diodi Manyensa na mashabikonsi agotabana wapenda sana eno kumochera sante brother kurachinsemo chia isebani ya boda otabwakire byakigima agukwane maumu abobetsheba kwamboka olechinsa macha byombe mwanyabando atwale mambingia na team silent batwale mambingia na tigaba sae batige ekenyuwa kyo gotindia ekiagera eba konywa amarwa nenyasole buna alegia nchere tosiretyo mosae onywete amarwa wetania kerengo. Yes, I told you ngabiombere kuchikia nchere. Now you asante. Eno kumachere yune ujumbe ngiendi twakoro gocha sabasaye batigane ne binyugwa pibyo gotindia ekiagera bono musainaro sireti kubwatikana excess consumption of alcohol. Ekiongo Safanayo Onserio koreria nabo nchali atabokete buya yabo Fancy Kerry basome yomorobule Kirandi Dennis Kerry Esther lirobali yabo nchali Peter Ngoge Mheshimiwa Nkenda Jona Ondie Ki Justo Mayo na Susirero Mawait bila kumsahau Maserina Bosiboli. Teresa Gamtoni Leona yako Charo William nice morning niko ndani korwa sensi mbiamono sana Edwin Machabe nere nkorwa Chebi Ngombe agoteba noale korwa Kisii cha Nyamira borabu akoboranga onsarigo begi esupazuza Mirambo otuke na Mugaka Kirecha gatia banda bange Dolphin Morane era kubora good morning Sarah Brighton na Joshua. It's another beautiful day we have met again. I thank God my name your name was on the wake up list. I give thanks to him for giving us another new day. Amen. Have a wonderful day and thanks for the good encouragement you give us daily. Biamana sana Dolphin no yomobo okonye kire sana korwasa yebiro kira lituko Victor Mondo na korode David Mogaka na korode koro Babadogo Nairobi wote batuko ndani Kirandi Dennis na korode kutoka Nakuru City Salams Club Henry Ochoki daktari koro itibo na korode Msupu wa Kisii Farm watching live koro Getare County ni Senator Msupu yule moja na korode totopendo na korode ndochenga na chiecho ama mandere KE News akarota abwakire Brighton na Sara akorobogesa kama kongeria ya Motali Primary School people they have those habits of lowering others dignity after served the office and retired. Good day. Asante na korode na yule moja nere na korode Msubu wa Kisii Kisii Farm. Oh, Kisii Farm, asante sana. Charles Luanga Ogato, sijui message yake iko wapi.
All right, Charles Lwanga Ogato. Yes, check your voice so you binto akoranga ya limire. Charles Lwanga Ogato, asante sana. Message ya utinyero chikolende ni metenga nere mekegima. Tena mnyoka bali bakondikira wetera Sara Ontita chinsemo chia WhatsApp baro bakonkira sobwango nende baligeretie bono mambia asante sana. Akorokuana ki let me see. Auntie Heleni, okay. Auntie Heleni ondike irega igagonte inga. Hello, good morning my daughter. Tole live korwa jogo na babo mino oyole babo minto pastina agote abakwane bonsi pi na basubati ba minto bonsi pi abana ba genio minto bonsi pi asante sana akobate bya babe no mu basomu ya pole asomwano neva asokomosira kolera ya nega kina otole pamoja. Asante sana Auntie Ellen boy golende karogwa Kisii nkwanelie Paul Gesimba aka Gasiano yoranko yane pamoja na Tom na ba minto bonsi pia Auntie Joyce, Auntie Elmelda, Uncle Marita bonsi pikoro chinsemo chiabo babaga liagetuki egetuki ngwakangambia mono ase okoba imeyomorobe koro chinsemo chia jogo na wapenda tena zaidi ende Nyasaye tigagendere kuba sesenia familia mwage Simba yonsi ipi andonsi asimwabeta biasano manjumuri 1% Thomas Wundi niko ndani adeano alimi yomorobe mbia mara 7 matumire SMS chonsi bari asensemeri Ensakia team wetera asensemeri yomotanda oito yobeshobeshae kiongozi Vanionseri abo Esnas Nyaramba yabo Sirangwenyi Sophie mona abanga bange toko bakirambia karomoreme yomoroberto kumweba our advocate nere wakiri jojumo ikiagera nere noarime yomoroberio magosoko cyasike bakyaye yakera ritko nyumotara soko simage utarasoka nirina waturigero chumbe yao no soka na bado tutaina bona jina sokire bino meta Kisii arua kwanya mara anatuambia bia sana egeronjine biro bia mnyo kirito takaturanda sense merinde studio Joshua fanya nafanya nditugirode tokoira sense ya magazetini tochikona rali aeroporto asiri tukolia lero. All right mbia mono sana. Ndizi TV obwansu bw'omugusii omwanchu muliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cyogwe chiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule.
kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echo kira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room naboigo echikobe kwesiko mbabwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chezi cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer naboigo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard ubuna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti sano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbiyabana mano mwanju muri Ndizi TV akaratwarura sense mirinde ye student twakweranire sense mirinde kwenda sense ya magaseti asemambi yabone akaranda koba ime yumurubiri Ensakia ponma bikora gense yamo nenu sobagane bito goja barase studio aneto tagirugura kwanira igoro yamangana gender based violence ayu airere buna arire meri ase orugongo rwa Gusii ayu airere no na abana bari kwande school ayu airere binte binge byokoreka dedurire yamangana sexual violence na abuse yabane bito goja barase studio ekatokuri na mangana na manga ndete gukorekana ensemo naro je monto ya masara na tete buna ma ensemo chindi chabeiri bobe okonyo environment rape case amangana gender violence nyomo chakire kubuneka pakabono na abana bari kwenda school buye ntuchukure yo mangi kero munyagitari yo mawika studio amo nomo tenenyo yomo kurwa sensemiri ya chenda mungano gender forum ara tena inki Gusii ekobera iga. Yeah, by the way. Asinjira Gusii. Gusii twakurire, Gusii tuetumire abasubati abangaini bakire kirase binyoro bakorire kitaro cyo murembe
o disqualify mangana gender based violence abiombe biatwalire chi meetings chi abiombe biatwalire chi outreaches kora mangana GBV mangana y'abantu waiter mangana rape mangana FGM ayuare very rampant amange sana se county ya Kisii enda sense ya Kenya Kisii gera around number 3 nyatali number 4 asa mangana FGM yani ukumia ngamba kabono 21st century asomo gusiege tinginye kengaini ngabado tunajihusisha na mambo ya ukeketaji ya watoto wasichana tohara tigabagani bachike se studio tororenga nkiboneke kigwenete gekorwe ayo mungi na mono FGM gekogenda direct asabangi na bono mambia bagakabu kando sana araumba manyeti manganayo kabisa abwaro atutawahusisha abangina nkikia beire kebe rongoro ituro Gusii mokona gusara umwana munyaruka liyo kabinto biri mbia erete igabagani ngo chabale para kwanera challenges chigerete nga Gusii bado we are still in that ase ngani yo ya itrude chingaki kangatua kolre angatokolire binte bingaonja disqualify fully mwana munyaruka tigabe munare timenya saa motongete mwese SM ganganero tabanya mwana asalire no arisko basate ko boire school tigato kongene segiyo koira abana baite school mwana munyaruka ekiagera bana ensa aserochi na mangana yabasubati boka babe successful. Tuenda kujibu siasa nini tuenda sasa mema gazeti sari bila kunyoga tega hapa kwenye studio ayene producer Bolji Boli mbia mona sana tumesema kwali na liwa ndorira neli baadaye aba sara na alire neli tinde ndorira ndira neli yes ninkwera neli maiga yetent maiga yetent tikatwenda sama gazeti bina botamire ngo twari gazeti ya The Standard. Na incheni gombote gazeti ya Daily Nation. Gazeti ya The Standard lingana limwamu ndirigedena Ruto Leads Riot Act. Yani na muraibuenzi tukurero nigo asomere taba wasiri anekrobare go sign chi contract yabo asimirimo yabo. Kwa ngano muri gazeti ya amurigedena Ruto nigage chiri na andaga kwana neliogiri nene ekaranyarde kago sekera aba cabinet secretary zibande isko aba likibabo tambe na abarai ba State House top state officials kero banyari bago chase meeting ya State House banyorire nigo bona ababore dibuna ga kibono ense oika tokwa delivery ochasa ba Kenya kyara na bubato cho orete ase gantu garibari getega ga kwandena ateda nigo tubwate merimo togo kora igo oika tunyebeka ase contract na ande oika to keep time akabona unatoko nyara go keep time goja ase equity nganjire so masomo nubeke nyamurero sara numwanjimurira we have a job because we have a contract. If you cannot keep time with your employer you have basically dismissed yourself. If it's just as simple as that, I shall deal with cases of negligence, misappropriation, theft and other misconduct or corruption in relation to public resources. Na bibi atebete ino maraiben so tebete ekero arogante na igage chetigwe mono igoro yabo wasiri bali banyoretwe na barai bande aseserikali yaye ayindu nyorira sepeji yagatinga kibono muraibwense arobereti aseserikali yaye anana sensemo yaba wasiri ebo sare ke eringana linde liirubolito ndilibuna education reforms igobono chaine kiwe gosinigo chikeretwe asumuraibwense ititake implementation. Ayanigo ago chekero working party eri XMya nyade ko bekuno muraibwense eni kurigereria mangana CBC amone meroberio ende empate betega biri banyade ba koteba na biri biebe so masobwango igitangana badena go ikachi subject dijiko ba reduced ko sense meri ya primary na senior second na senior school asenjere ya mo woseyende CPC the CPC school the come go ikechko ba tutuare comprehensive school and upper school yere senior school end of national schools bagadiana with the club national count and sub count schools and replace them with the career pathways yani bondo yugo tuara school jirija national county extra count sub county do yugo tuara chigona pathways pathways yibone jirengete buna
pathways weekend abatora leto mo manyato te bigoro ya mangana ekero basomire igoro yegente komete rantu ara koleta monte kera awikanera ara ndara tuka ara rende ndege community kolende kawaji scrub national schools but they are working pathways yeji jirina bono I know sa shokora I know mondo be mijeso I ningi na bajuji ko ba boigo bago then advice recapitation mbaro the recommendation kia bantu abana bachikonyora capitation fresh teacher training kia bantu bachikonyora amafunzo usa maigerio amaya aliyo chikwenda numero CBC first college funding akibachikonyora chibes chabo amangana boarding na mangana quality assurance function etikoro siwase seba ya tesi erwase ministry ya education buna njumete sara nimete na nje nomonya nimaita mangana yuchisemia sinini asset in education to by the teacher service commission yere kyumbegyo ko recovered to kama udware ministry education mete those are two different departments. Teacher Service Commission igasiabo no kolika balimu no koraba balimu abanga kibakora emerobeli ye school education on a ministry no koli naki ababaletu gukini bale birengo b'ekiseme Teacher Service Commission ndio mwajiri wa mwalimu na ndiye anawalipa yes so ekarobago chamo ni wizara y'ekisemi so bamanya ko ba yani muna kwa kibeka byanga karoba bali kiru bamagocha in a commission it's the commission of its own but working closely ne wizara Abenga Public Service Commission yes that's true lakini they should work hand in hand ejise bijima ego kina karondo jina ayanda muregira sika CDN lina bono ekyombegeri gya DCI kosiko botuki serikali sasa abanyanyimbo nibo bono kiyojigo chako botuki asensemeri ya Rondian Clash Fund Scandal ebese baadena ya lietwe asensemo ya abantu abanya badumu basukana asensemo ya Rondian bono chimpaka abantu bakora kibese cya abantu bamunikira magoro bari nyagitari abantu bakure lakini Kenya kweli kuna maneno ina maneno mingi sana ndegangi hata kirejo chunguzi kuna kwa 1 million irira barwaire ireromo family ya nyari to konyo roboko ngikurire bese yo mondo ya gusira bono akili Kenya ye na that goronga people attract their own cases ano monto akwarga ni maragirerio ata yani erebwe komo nyene why do you do that who does that agirende ne batalie iyo kaya londiani none binyoro mangoro tole ebesa ya matanga erongoli eri chinsa jiri family mo erongoli asangiririwe people take it at the end of the day to kumanyero ngoli ngai achiete munyakero kusemungora ndio agwa besa yaera montongo wala besa so naande manya sara yaba na chitendi jaga mukabere mondo wakana nande onde bwakana tali bagu yakana surely no na matanga munyakero ono takiru yakana gaki bale tena to bwenda but rende ngwe yakana bale naendo monto complaining ana kwanete so much so hizi vitu zilianza kitambo mbirororo but rende tigato bigikiria seritalia yesonyo ko iro besa ya matanga wewe na story elina montako genda alio atabu ativesa kionga ineria medio antu barba iseke danjiji koriga ko puede ganana ase abantu bekaranstene para que grurua abantu barba sangre chibese bakuri ya bali bakurika para yo batena maitena nduru ali tabu at change na mutigeri na ngare miata tunali koru oyo mweji na ndo chama ibisieri vile vine igobano ete 700 times 4 that is 2800 but hiyo ni laana tupu. Anyway, wachumaligelia tuache hiyo tabia. Hiyo ni tabia chwara. Nakode kurupeje. Mwanchumule na nchase gazeti ya Daily Nation nebwate amange ekere mulikirete mono mungwana na arato tabia ganyete Sipak Justin Kinara. Ate batomata igoro yumurobelio OCBC. Wana gazeti ya Daily Nation yakale watabanga how will school change. Ene nchira chi school chigochia o transform o chigo cha go change transition gete. Eyema ga ye task force elia nyatko bake ko choro no muraibwense Dr. Ruto
recommend enyal ko bagi koleta monchorio as a sector ichisemi in all education levels, but asa nene yale kurigereria ne concern igoro ya competence based curriculum you ko replace the nearly 4-decade old 844 competence-based curriculum ni yoche ko replace 844 system aiga sense ya Kenya. Now, if implemented, the proposal will radically alter institutions of learning. Igonye ichi proposal task force yebwate chigo chigweta enti chigo disrupt yake chi institution chia masomo. Aigo muri kubega gazeti na muri keretenga akikero montaire ejukumu yaye abaroki gwambaire ejukumu yabo kwa sensemo yabo bakora munabona sensemo ya students reduce subjects from pre-primary to grade 12 chi subject nti chigo gopunguzwa ke abana mbali ba mwana buguliti bitabu ebinge mwana grade 4 abwate bagi ko bwana mwana ole form 4 igobone mirimo ne chigo keiwa. Abolish national, extra-county, county, and sub-county categories. Mune gazeti ya The Standard yabeka. Mangana yutaka yawano jinga chiskuru, chia national, chia county, extra-county, and whatever. Mandatory community service for senior and tertiary graduates. Mandatory community services. Abana bako iru baraki ungonye no kuwabuse taoni, onye no sibioroche, onye no koranini, eyune chikobororo, munenchere ya moyogo kini abana bamanyete responsibility, na nakimiremeo koro dress code rules for all education levels. Dress code ne cheche na kiabana bako soka. Asaba alimu ensema amini ensema ya Bible igoto wakole ensema ya students ensema ya Bible bursaries and scholarships under one Lego framework. Warachi bursary nechi scholarships igochiko chikonyorua saamo. Ase bursary ego toka no scholarship ego toka ase scholarship ego toka no bursary ego toka. Reduced curriculum overload cost amangana ye bantomba complaining goro ya CBC igere so expensive lakini bona sensema ya Bible ba kereri wa mangana ya cost ase chinsemo chinde unique identifier for every child. A unique identifier we identify ngumwana noyo njibonjimbo nerororo asensemo ya Bible 3 slots for schools management board abayibuli nabara mpaka bwata chi slot isato as a school management board of members abayibuli nabara bwata chi slot isato chire mandatory bago chako basoboteneri bwe school inki abalimu bose bago chikokora on teachers nigo bago chako retrain teachers who graduated before 2023. Abalimu bande mbachi gutwale mandate yo korokereria yo go train anda abalimu bali ba graduated before 2023. 2022 go chimagega mandatory 1-year internship for education graduates. Mandatory internship mwalimu taligo chali ku direct we ikara etera internship for 1 year baralo experience amanya kwa wemeremo ministry on promotions ngekyombegyo kolika balimu ngechiko consulting na kia balimu bako ba deployed nechi promotion na kichigo korwa. They have to consult a ministry ya education ngo bago chigo co-exist together bakole meremo lower entry grades for pre-service teaching program. Chigrade nchichiko kei wake asibali bago chiko soa asamangana teaching programs. Serikali yaronkiego konya ekero bali bayirwa nsemo yabo abayibuli na abana serikali ngego chiko kora serikali ngego chako raise capitation for students until senior school. Ntuatiga mangana senior secondary school wane tawata senior school serikali ngego chiko raise capitation. Quality assurance functions solely under ministry assurance serikali uchikorua ande wizara yechisemi. Review the competence based curriculum framework yogo chiko review ngana kimorobili yoga ndrete na ministry exclusive role in running of schools. Serikali nero chiko konya wizara mono asoko gendereria obakoreri bwechi skuru ayona iro naro airo bolito mono igoro ngana kichi skuru chigo chiko bwatra na kiro monto roles chai asa mange ndoche naye ko rakenga rakini ko bwata chinga kwa somera 1-on-1 page ya 5 na kabere baiga page ya 4 ngane nda iro bolito nigoro yumura ibwense Dr. William Ruto oyo aba CS bali getiko mogechi yake ekero ba chete banyolire ani punctual CSS upset Ruto akabasomera sana akabatainga you have to write down
monte binga kimwanyoreru and excuse nke banga ne traffic nero butambe na nebo igo goikaba chikoba answerable ase pejende ya gatatu ntochikuligeria nga maandamano omoga koyomo father to bury 2 sons killed by police in Kisumu mo ibulio yomo na chikutindeka osegotugutabana baye babere osekubaenia abo banyarako babagoitwa n'abanyanyimbo chinga kichyo kurubekana engane ndeiro bolitoneri yekyombe kia KRA kigusangiririe bango nona kigi update rich system chabo on net new heavy taxes wana ye mayaga yekigambiro ki appeal ko lift a ban ya Finance Act on yekyombe kia review on the iTax the online tax system it could reflect the new taxes rates nyero montoli chikole 500,000 nigagucha kona chwa sekerengo ya 32.5% nolio kolia 800,000 gucha igoro nigagucha kona chwa ekerengo ya 35%. Oiga mangana yobolemi aiganindo che sweetener efamwe yemo yechae multinational James Finley Kenya nigarure kerengo ge 15 igoro yemia shares of its estate to locals in Bomet Kericho counties where it operates. Wane ikene namaya ase abalimi bechae anene asensemo ya Bomet na Kericho. Ensemo ya bachano ne molikeretege nganga ki Unipal has become the go-to solution for many Kenyans women. Yaninga yune nchere ya moya basubati kuligeri ichibu abangi basi nyiru kuibora wana baligeri ichibu banyorenga system nerega iga ya Unipal iyo gokonya basubati mono asumo chando buoro kolende system ye iga nige ebwate red flag osama bolia mange narororo asafia iyo musubati nganonya ke gokonya asamangana ya a family planning waigo gukorero yo mto Brighton omwancho muligeria na mangana yo kolenda abana parenting yo to chigosangana ni ritukolia rero ekero chikuligeria mangana FGM igo guika parenting nereime bono mulikibega zetiga kubolinga should faith matter when raising children okwegena nkubwate ngencho ekero mo gukinia abana baino rero nigo mulikibega zeti ya focusity religion whether parents mpanyari kwa bago wetia chingencho chiri chimbwa chingi ya gwetero kwegena gose faith ocha ase abana babo ayo narondo che airo bolitokigima segazeti ya Daily Nation ase page ya isiko buya sanu manjumore twara gotebiri ali airo bolita ase page ntangani ande narare me pado ase me kitonyo liba se kitonyo square ntogotebina ali me kunendangira na segazeti ya the Standard page ya kabere neri murekeire na kibono amonjure rachkoba hase sector ya education gusiti semi niga kubatu karoro boto nyadero kubatu kwa na working party ili muraibu ensanyade ga kubeka kolengana no kolengana nega sidire na Ruto task force niga bono ya bekire amonjure ya matindi koji ase tusemi ekeroba chikoja korera monchiri produce okwani lakini okwanire kina njitingi wedi but rende adarudia bado ikara tari korosa gotebanga our visitor biasana gonya ligere tore mbia mana choshwa tutaigu buyera kende bon toibu na ruta kwa ne chinguru all right mbia mono sana mugeni oitoikire tunashukuru sana chikoraga Baikira actually. Karibu sana. Thanks for keeping time. Chideka chitigarite gatuma kwenda ase bare ne chideka ibere chiuka. Ne chibono nchikorwa sansa yande magazeti ndochenga enakora koro the front page. Tukura myoka ibere isatu. Tumyoka ibere isatu. Sidi tigamyoka na engwa jibaga myoke. Page ya kabiru manjibeneri erigete igoro ya monjeri ya yocho korekana sichisemi. Kandi ngorogire risara ni ngorana ekyombe kyatija service commission ikaruchikonyora ndoje negi kari kunintwa magoro na reforms chiarwetu. Ndoje na kikiengere twake ekero ebinte binge bire tuko cha ministry ya education. Yona bogwe somera page ya kabiri na gatatu orera monjeri abete na lia. Buna bono nduri kujutwara junior secondary school kwende to ekoroguna junior school na iliendero ku senior school na machiko tena bono miaka 14 kujosoma mpaka ukole wijigo no 14 years
14 years. Ekero 14 Sara. Igo mwana ugochaki school kale 4 years. Totebena 14 years. Naro rigende kia sigetiga iga na machikora na lende igo montari chikobi miaka mengi. That's a lot of years. Unajua why can't pre-primary nigo chikobi miaka ebere. Primary bono osome miaka 6 taliae omonto igo sobono. Miaka 3 junior second school, miaka 3 senior school. Inering mentango. Senjina mendo. Ebere 6 yunane 3 11. Igo ni 11. 11 years. Igo 11 years. Igo bari 2 years from pre-primary. Get 2 years pre-primary ya ICD bila CBCD. Okay. 6 primary. Primary bejega ya grade 1 to 6. Baka 6 to grade 6. To grade 6. Igo junior school yo tato to ja grade 7, 8 na 9. Echibono yunero junior school. Not 11 na senior school. Ngetenere yo chikoba 3 years. Okay. Igono mwako rusu noyom. All right. Oma the fact neli negende kinina from 1 iri yarenga siji secondary eyo yabsuti we karetu sa. Okay. Nero bakijo iri gatigara igoro nerire monchu na manga ojokorwa abo. Tumnyo kasi nini muraibwense bejiaka na murigada na na achiko implement in education report era nanye toka boko atena guikichiko ikirana ne serikali ya Kenya Kwanza genyorire kopero na abana ile gachiko capitation iringa kimuraibwense nanda kwanire ingani nimyo kasi bejiakane erigoro ya rondiani ekadikyo mbigeri ya DCI ya dena bono kotukakerekero na mbarabari nibo ya nyagosira bali banyorode chinkoma gakya ndwagulie nibo nyagosira mangana makongu sana nzenzi sana bejada no moneri muri nga kiruto anyarde ka komochya bawasiri bali batari gukora imirimo ya yebuya then uikachi ko bayirege tambo gerege tindi egetimbo gerege tindi mu wasiri ndo bensura atoka korobo kurumi nande utari gukora imirimo ya yebuya kwa performance wasiris CSS ni wao jikotomuka oyino muraibwe sote wana tete no bosani bwerire ngoro jina gashwa tete no bosani bwerire ono nemire no monto chore tu ke bosani ono na bala jikonyo ara mangana makom aseserikali ya has to be accountable Sara ayindo jinaro ndoje amurekeire asiga seti na mangara kindi tukodro Sara ekro muraibwe nse arweterayo takti asokukolera kuri picha nega ni wotena bono kuri sese meria nge siasa meta ndo waje go jambo ngende nge siasa robo ni ga ruete siasa ni ga kwa netaya kuna bono nama baga croseria abantu basumiro moje sali chingwana no nyenjo na kwa nao pati sese meria serikali bado acha watu wafanye kazi fanya ina style acha watu wafanye kazi yani when is realizing anata gete kolende egasi une president no ali tusiweke siasa kwa kila jambo ni maitha bandi batebire yes sasa huyo ni baba ni kama SG Uhuru Kenyatta amemaliza kazi yake so and such like so eliga te command bune boss ya barabo unajua hata sisi hapa kazini tuko na boss wetu akisema hivi that is what happens ego no mwanchu mule tuache siasa epeji ya kabera so wango ne murekerete igoro ya family planning ya basubate na batebya yoni pal iyo kale okori bya samangana reproductive system kulende questions are being raised igoro red flag igoro ye system iyo epeji ya gatatu ne murekerete na ki ekigambero kia rule arrest warrant for the key suspect in State House laptop scam ayo kagendrete maandamano aftermath mungakoyo mukurwase ensemo ya Kisumu nigo agucha koenia abana bae babere kubwatikana unabayitetwe amo naba nyanyimbo ayukagendete president reads riot act to CSS top state officials ekarawanate betenga sasa ni kuchapa kazi atuna lingine mwanchumulilia 11.2 billion lost annually to water theft leaks ndwarana kie company ya mache Monase County ya Nairobi chibesa chisirete billion chibesa asubo kurumi amo na mangananda mange na leaks emite oso mebinto biaye
kolende macha yoga itegeta kaira. Ministry of Education regains power from TSC. Ayuntwali gelinga na kibona chiskuru chigo chikokora. Emirimo Ruto team serves a radical shift in curriculum to reform proposal. Ayo amona yanda mangu mwanchu muligelia mpaka Shakahola suspect stage protest as state seek to hold them for 47 days. Ayo manaenda mange na bawe somera asenchira yobo ikira na mangale. Asante sana ase Antiane Helen watebanga kwani ya Brighton nasinyiro kogende mirimo yane maiteniga akora chinsema challenge mekigalia na wate duka kabisa bantokera mutage konyora kende so agalia alen mekinyagitali opposite otebire kwani na Joshua na bali na magokoro Faustina maitso yani Simba bwata bangina babere babo minto na kwete mama rekoro kwa Agnes Ondieki tukatigara na baba Faustina Gesimba nere ukitukinire gocha tunashukuru sana na tunamtakia maisha marefu. Asante asabali mwensi moligerete kora chinsemo cha jogo mwensi pitu tunashukuru sana na Mungu awabariki. Sana mwanju murentoko rabasiza mema tutukora bwasibon kunere dorakwira sensemo ya Enokem Agrovet Limited ego toka somoji obosongo aliaso kwenyora all veterinary drugs. Yes. Matinjo ndangwa nige songo amaliogansi pie tugo bionsi pie ma agrochemicals chonsi pi amangana ye amalioga ye bimeri bionsi pi amangana yo kwa na chichanjo na vaccination artificial insemination kwa ngombe mbego gwetera chinchira chekerero ombenero itatage dieri bona chinchira chekerero nchiro artificial insemination certified seeds and chinyake no bwoyo bole bwekerengo bwakire umuuli kabisa nekyo mbenkero ke go certifying this one is good for consumption, this one is good ase obotumeki igonke bwa chinyake chiabo amo no bwoyo bwabo nigo bole certified nkonyorole day hold chicks inkonyorole ani bichuchu beli tukelimo ayanyo gotagete gotuga amagena kubire asengenjo ya nambe yenelia ngokwenda Enokem Agrovet mbabwate bichu chakira 1 day old gotira bichuchu biriora atake mbabwate biasa nigo babwate chi main branch ibere ase county ase Mochobosongo nigo babwate chi Ensakia ibere chi nene aso bugatagate bu Mochobosongo so one day better one branch area adjacent to Market Plaza mo nigere mparabale na magacha Market Plaza and the branch opposite shared petrol station ne branch ende formerly known as Falcon. All right ne Ensakia ende nigere mamincha igere mamincha wasegere opposite asege tuo kia maguta a Shell petrol station kulende kale niga karukire Falcon petrol station biasane ineno kembono genda bwenyorere ibyoso tebiri kurwa sense meyo ya Enokem Agrovet Limited asante kutoka somoji Obosongo. All right bono roga out okay so manchu muligelia bono mimi wacha nisonge kando bageni baitu baikira se studio basubati abanyakieni kabisa with brains bagocha usangana into tumanyanga ine rogongo rwetu rwa Gusii mono esegio ko ruania mangana FGM amalia amangana gender based violence amangana SBV amangana rape suicide ne bintu binde binge ngoikabara se studio linyora lero ne tsikole Jumatano ya education ikatuligelia twatebanga education is very broad talas matuleta mwalimu acha the English of science, what is osmosis, home science and what have you amangana aliyoko gosomia that is education kwa nombia mona sana yo mtu nakoga neria maya hankwane likegima dojo tebana amangana sexual violence and abuse sexual violence and abuse yes kwa no tosuka mwanchu muligelia nkibono ge koirera tubwate chisegi chiegenka amangana yo kurwana o kurumandu bwakiete amangana yo kwarukia umwana menyaroka gusoko sara mangana yo kurura abana basinini mangana yo kuingera abana na mangana yo botibongi iyo yote iko kwa kikabu kimoja bagani ngocha bali bakwanerenga where are we headed to iko bana na bagotume feedback ya ikiagaro murobeli umeanza hivi sasa ni sasa hivi Biazana Joshua asante kwa halafu wageni waingie. All right
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nago kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo